Baš mi je drago što vas vidim u ovolikom broju i srce mi je, evo na samom početku da vam kažem, puno, pogotovo što vidim ovoliko naše mladosti, a to je negde i, složit ćete se sa mnom, suština svega, oni su i naša budućnost. Na samom početku želim da vas sve pozdravim srdačno u ime grada Zaječara, u ime gradonačelnika i naravno u svoje lično ime. I evo već 24 godine koliko traje ova vaša divna manifestacija, svakog proleća, tradicionalno na Lazarevu subotu, vaše Grackovo postaje stecište mladosti Timočke krajine. Danas će mladi ovde pokazati samo jedan mali, bogati deo bogate riznice našeg kulturnog nasleđa cele istočne Srbije. Cilj ove manifestacije, kako je i Miloš rekao u svojoj najavi, jeste da očuvamo našu kulturu, da očuvamo našu tradiciju, izvorno narodno stvaralaštvo naših najmlađih i negde i jeste suština da našu tradiciju sačuvamo od zaborava. Ja samo mogu na kraju da kažem da će i grad Zaječar uvek podržavati ovakve manifestacije, jer sa njima i vaša sela žive. Hvala vam.